Intebot abot ti binag edukasyon. Inaugurasyon ti iLab ken ICT lab facilities ti Shamrock Elementary School baligi na isiyangkat. Tema naman ti report malipod kini Idol Lawrence Corbus Martinez. IFM News. IFM News. IFM. Balay Gian na Lokatanen Babayan Ken Schools Division of Lawag Superintendent Dr. Joan Corpus ti iLab ken ICT Lab ti Shamrock Elementary School iti syudad ti Lawag kuna ni Dr. Joan Corpus at ito ti kaunaan ken kakaisuna a pagadalan iti nasa o syudad nga dati kastoy a pasilidad da imbadad na nga arapaap na saan laing kuma Shamrock ti dati kastoy na no digiti amin a pagadalan. Yung pagbibisita sir sa lahat ng mga schools natin dito sa Lawag City, ito pa lang po ang unang school na nagkaroon ng laboratory, computer laboratory at saka itong iLab po. May mga may mga certain portion of their classrooms na ginagawang ICT laboratory pero hindi gaya dito na nakikita mo talaga na it looks like a real computer laboratory po. Yes, they just use some parts of their classrooms or a certain classroom na nilalagyan nila ng mga laptops or computers. Yun din, ginagamit din nila for the lessons of the children. Pero hindi gaya dito na nandun lahat. So balak po ba natin ma'am na hindi lang po Shamrock ang magkaroon nito? Siyempre, sir, we want all schools to have such laboratories like this. Kaya nga, sir, in the local school board fund, we are trying our best na mag-allocate ng funds for the purchase of needed equipment in schools. Sana tuloy-tuloy po ang growth and progress of Lawag para mas marami yung nakalaan na funds for our children's welfare, for our learners through the special education fund. Maipanamnama nga dan tumutan iti kasto nga pasilidad dagiti pagadalan iti syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.